kita pagkami, baka alfa tayo benayun. Malasnem, kamday sultan kas ni karpang jam kasih tu assembly. Hangai kasih Wikalaya baru kawai kaburong kalong yang ublay. Nasa para banget undang kon bandaya legitimen sibol cabang neus usap di kamu ublay ngan sudah kotang takukat ne orang William Lewis uday ubah ngat missionary bat ubalawan bang simpi ya katam John Reverend Thomas June bat William Sakri John Blake habalawan hangi habasnya tumat kelomba deyuni Sakri John Blake ubalaya laphangi ubalaya hangi ubalaya persyangnya laban pensuhu hati hati bat balap yang rai badunang penem jong yu Yesus Kristus kumbara pensngau do cerman mene ya kita ki anu ti Sakri jong blay urujon bat u amor dai kini Sakri jong blay ki balap yang yu Yesus Kristus ki balap ti no yu Yesus Kristus ki la nyu do no yu de ki la sapran men hagi ko lagi jalan hagi bahaya sem hanai guna lawan patnol balai ilah Yesus Kristus kumta Reverend William Lewis usimba kabalang kalawan hari kasih kasdan nani nanong saulia bat kadap menta lapalat cispa nyoko sansnem ayu yamle balada uni udeng sembalang ubanang kongtam naki missionary hane hari haji ayu yamle baula peni yau bakumne Sakri jongle nata kamadim lawan uragan doktor John Robert une uday ubalawan manusia yang cerah di kalkulat hange harabalang sora hange hagas nong sarlia kanela kolej kalane suem kalai kajim Sakri kabak koridor yang capuriu khasi hagal yang jomla barang yang jomla jinang gisa lakhat yaune baudai pa kakasi treasure kito kibala ule khamha ki kham tip kham bahaban yang hanai yang ditip barik jungi lakhat yaune ukpa kakasi treasure Nandalawan Reverend Dr. H. Gordon Ulang Seng Yaga Hospital Hangday Haslong Kabaladap Chis Pasnam Hangnusnam Arajak Alpha Hato Kine mo kiwanra yang kata gospel jom ki babha hangasim bakini kilong tibawan yang kata gospel kababha kau terus nyotna ngakwa yang abang perjemaah ini baru baka mission hakasnem kapraspa kendai po kala penolong yang kata gajing rakhe kabakum gede kabaki khot kerteng ka golden jubilee hangne hakabalan nong salia bakedor jong kata jubilee kabas ngau tenat nganetu yafi bat kata kalong ba laordeng saumut ki pastor terai muluk ki badai da ki kasih penar laordeng yau tauran juramon lendo nangta laudeng yau
sambil sila yang lalu ubadena joy baru yang sambil mau sahut dengan luka tagasnam kat praspa kendakau bagilah yok yang pastor terakhir kiban pray hanya rikasi bacakia atau kini kamu mengatakan kamu ini merayu yang nangka kanya juga jubili kebasnya kena lakiaknya presbiteri keberentong hati santri presbiteri kau presbiteri seorang sela kau presbiteri Shalom Maulana kau presbiteri Maulana Kasabra kau presbiteri Joy Shampung kau presbiteri Tor sehat hagat kepor oh lanang penesrau yang himau belai yang datang bergemeterai tenerap lembah jong berkata KJP sinot hagat kepor kamu semua tenat cucu kalong jangan jangan semua balasnya yang KJP assembly bagi santri presbiteri tidak perlu yang KJP assembly Agak kursiam kawan kejimpela, lapan tulang ketemu ini lah duduk kita tekan kejimpela assembly, handai senyuman ayu, bawusnya arah kejaran, nilai yang ada KJP assembly, di dalam diperoleh jumi nari boy presiden sinot, di balam kita ada sinot. Nasmeu balong keburang baladaki dan bikin berkat kemai bangin rumah penyusup hanya ada jibil sembeli kalau seng di misteri nambah balang ke mulai hanya hari ketiga dia kalau bor kebakran nila pun dari sejarah hanya kasih asli kabeh Nada nisnya nu yang belai bahagian atas senang dalam berkau yang akan kau berhak bahagian yang desu tanahnya hari luteng tanahnya kejalan pemilik kawan hanor bahagian nerai bang penyalam nuasari nusai nanti jadi dalam nanti saya pikir nanti saya kasar oh ilmu yang belai jadi bakakam kejumblay kalangan roy bakalangan kraw haduk kata kami kejengkap mati ya kabalasang nangni na kabalang nusangnya bak jay hatas nem balayok ya karkong sisyar balang kabangina banong bakagan neru hadu mentah pramet nakwan wane phaino mentah dia jangan tim ya kababalan non soya kabu ya kabalan sngone ha kabasdang kalung kabadeng balik hai kundiat syadana tim ya kababalan non soya kalah tempau ya kebamangiru ninyo ya kabalasin bentah ng kapor bak kata kecil bakom utray kecil kabakab lenong kabah sang ngensintang ini cinta utrai ubau plejongi ulapan ihani yang burong jemu
bala, kalong kabadai, kalong kabasisa, kabang melaban dakong wepat, kabang ila judeng pampriang, baka gospel kalawan poin itu hangi, hakabalang nonsonya, kabalang nonsonya, kalong kabalang kemi, lelaki kata kabalang priang mengola, ya gospel kegemuterai, kasyong nonsonya, kalong kasyong, kabalang ayo mengola, yang kita thada pulai, hakakin kasih benar. Ayu iya ulay ba kani kabalang kalayo ya kabakum kata ireverensya ulay utok ya kaway kakot wong baka sisya kaladon kaway komisyon kabalawan po sa pra bakladam dan ma der ukirut sing batus sahab babiskot kalak badal ba pagmisyon kita dong takon ponu babiskot kalasa hamayang bakal sila daw sahab ulit ko hamayang kaktin kasi banday kaktin mayang hanray wang ayu yablay bawblay ng sisya kaktin ng mayang baka yung kaktin ho tipuli bak kalawan poyo hasura kumta banadu bala wan sahab Thomas June iyo ya kaktin sora kakalong kaktin kasi paka asya wanong hangi kadang kabagyong kaakor sora ngamtipla kalong kumno mentah nima subanong temre lembaga kokatar jong usaha Thomas June lapan scam ya akor sora bagay akor jong ajak beriu khazina manola ju mudur manola ju perkat hadeng kenyang sora bakumno ki penang pekrau ya bakum kata kom perkat bagay ka burong kaya ine yasa haka burong akakor kumbalat pengantar penskem dauren Thomas June Arwek ayu yaulay bakat gospel karasutik nangen kong bat ontang kata kapur nange syaki wei ki jaka kong kabalang isna warayu bau rabrang wile anes ulat ulong ya kabalang kami haga wajib nukong ya utang mati rasing barang teman besar ngebaling kong olas na ya kadur jomba balang haga wajib jauh cerman lagi jauh sekretari lagi jadi terus treasurer bagai khot bagai jadi komite ngabalang kong hanya ngabalang hanong saya name kala pur sagi wai pativi hakisnong hapo jong ke jaka bat ontang hamdi hari Bangladesh jamiswari lusai bat syari asam kumju ayu ya haublay omday tang kata kawas tenat kabawa pangsat dengan mami kan ngapa pangsawian kali kabalang kongtang napeng jong dikasih kabalayo pediang ya saterman kejimpan bapil dayangnya kabalang nong saya kini kabalang kaburong yang blay lembaga jong kadang kumi hagi wepat ki bentang hapo jong KGP sinot KGP assembly kalajit kata tayo kaba pembaptis si ganagalang kumi bala pangka ya kau women sonde kaba dan terekam hadu mentah Langsung bangai gulay, ya lagi kesempatan semua minum presbiteri kabalatay sanang yang kata kabagong kanabon Mercy Home Memorial Building kabaladon kekitaw yang abaki sa sumarata yang
Ladang day kawan kami dengan sini ho atau nila day bang plia ka hagabak kutung sini mahal jalan puai hanrai nama dengan lockdown ngilipat bang pli batin satli lese mentangane hausnya mubanuan langsung julai yang lagi santai slow minum kontak kajing beli yang lagi santai jangan barang asora masmai asora presbytery ayu kinale nagabtaran non bibibat lalu yang kem gabrau udah cibeli don mentah nagabta jompi nangha nisno banayu bauglay ulas hey susu yaway rukrau jom kenek hima batang tau day ubor sing unel sing habaula yosmel yaga kubor siapa gospel ulai no yaga kesem ula sintino ya bulak diang no yaw jisu batula lo kristal dan ketika history on bagi tadi nong ternyata hima kilek roh yu bau ino tangsipor ya kata kerten sustam tinkung biang yu babu sawan sinti hadir wong ya kasukti ngalaban yang mentah ngampong mentah kasmi lasai ngamlotno hanayau jesu kristus kajutan jengapa dulai nganumla lano balino yau jesu ngayne abalang ngayne akatinget ngayne au jesu kristus hadu manganda tolamo ngayne percaya kat nungut kibala jumperkat yau neu krau ubalale kabakat kata kajimpla yatakan kajimet uhau Yesus Kristus. Walang kamasmau tanda bagabalang nong saya